Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kakasi Students Union KSU South Khasi Hills District Unit hadin bagalami nagjiya kendo baru acting chief kahima Sohra hakabay kran halor kijing e gibede hakathan majai haganopay sngi jung arpo artarek Jylla arja arpun rio kala yo bat yo way barjala bo ishan khmat hajan ko office im jung kahima Sohra. Habakali unu barjala ulay tho bode na West Bengal but one Tyrwa Tiar se Sohra but usa hakaway ka homestay but lopan iye ki tiffin ye ki mobile rem but ki kor Kaseng kalapa Īalam si Jakarta but habalapoy ka homestay la don shu ki Tiar jong haka plastic hakandong jong ka homestay. Shu lay tho bulawan sik nega Jylla la kamslam lingba way brio bakerteng Noor Islam upasa hamau ba Shillong. Nolor kita ulapla bagi dan hadu lai pongut ki barjala na West Bengal ki balawan Īalam da Noor Islam but dan ki basa hakaway ka hotel. Uba Reebok Star ding do President ula kentui ki badan homestay bagi lang husiar na marka homestay kadai nagabenta ki bawan sakai but ginawan jengok kai pertai. Ulong babun kimsa liatan ban Aisa karbalap basyam tang babiang ka epic lani ka adhar klam na pej banyak lani tuat jengmut ki wan le ayu syakatan. Shushu la kentui ki bor badai pej banwat yau te Noor Islam namaru day bupenrong ki barjala syanong ba Shillong. Te hadin bangi don meeting hati hapo office milai obat yu udkhar bana West Bengal wan Tyrwa Tiar sini. Te hadin ngindabat yu ngi pej ki tiar gitar ki don ki tiffin haga juga por ki don ki mobile jot bat ki kor te nagali yang cungi kaseng nila amut ban be no yu na stai West Bengal sebo wan bangim sya ban Tyrwa Tiar sini. Te haga juga por pat nagali yang cungun dalapoy yang te stan sumu wangan isim so ki tiar stai basa. Te nagali yang cungi kaseng nila but ni ong sya usa andre usa homestay. Koi ka homestay ka bodon ni apo Sohra. Te hadin nila point to homestay ni yo i ba hakut Jong kata ko homestay gidon ki Tiar sikit ki bawan ra apo ko berni pasti ke bahe. Tenang ta nagali yang jungi kaseng nila sedang ben keli pertheu hadin ke jing keli pertheu jungi ong ba. Kilawan Sinesha Jylla ke jungi lawan Aslem udon ta we utrai uba ulayat hu ke kerteng bu de Noor Islam. Noor Islam kat kong ke jing thu jung ong ba usa ante apo barapathar. Te hadin kata ong ba wan Īalam uta Noor Islam bana West Bengal hi wan Īalam iki nong West Bengal kumbalai phongut tam tu ong kidon na pedeng jong kiru ki barasa hangte ha hotel hapo 7 sister hapo Shillong te nagali yang jungi uyathu ong ba ni wan chane sangut bonwan Tyrwa Tiar te aga jo kapor ngila yakren bi try homestay ki ong ba mensi sajan wan arngut ula ephetno de menin wan sa arngut ula atik bagade ge yoba nganta bonwan Tyrwa Tiar. Teka ke ba don nagali yang jungi kaseng misno ban ong hang ni namar ba teng agale ka than jungi kamta maka than Sohra hi ni syukur pat jur ya ki klik nong sensyar ki badon ya laki jong ki homestay hapo ko snong jong ki bakin pej perman ya kum kini ki jai breu namar ko homestay hi kum baju tip ka bak pangkrek karpang tang ni ki nong wan sakai kamot ki bawan jengok kai perthai sangane ka than jungi ndrei matang yo i pat kini ki nong wan sa homestay nong wan sa hotel ki de ki nong wan Tyrwa Tiar ki nong wan le business sangane ka than jungi te haga jo ka por pat ngiru ngila maham teng homestay banang ne syakmat kimbit ban sim shu ikum kita ki jai breu namar balai ngimla ban tip le sei nadu West Bengal nwan Tyrwa ta ka tiar komite fin haga jo ka por na ban exchange ya kata ka mobile ka barim kin ai de batmai te kat no tangga bailek by one ru kami hak syuk bi ta Itiar bi wan Tyrwa te gane kadon ka ke jingma na kali yang jungi kaseng ni hab ban pej perman baraga ju ka por khamtam gane ka than Sohra jungi ka than ka baju ba ki turis te hadu kat kini kinti bamanta na kali yang jungi kaseng ru ngi ju complain chi bor ki badai pej ba nimpat itu kino ki turis kino ki bomde ki turis kinong sa tang boy opisa kinwan ki beri hukum numno kim kali kim pertheu ki Aisa tang bala biang ya ka epic ke la biang ya ka adhar ki la ai la ka Aisa kim tipat ya ka jing themu jong ki biki wan chene te haga jo ka por ni sngo ban maham teng ru ya gi babu homestay ba pide ban pej perman ba haba pipen kre ya ka jakasa kan long bai tang na wanta ki breu ki buan sa ka sya gane ka than ki jongi na wanta ki breu ki bonole business ba haga jo ka por ngasno ba ki bor ki badai pej ru ki di ban sim khia ya Noor Islam ubasyong basa ante po barapathar ba pide ban wat jing tip bakat kum jing tip jongi bu ya tho breu uang bu de Noor Islam ubade na West Bengal hi uju wan Īalam ki dikhar lai phongut bat menta ki don hapo Shillong
Kidon ki basa hapo Seven Sister Hotel, kidon ki basa lang hapo barapathar badu, bandrai kini saungut pat kiwan menin chanisha Sohra kiwan sa akatay homestay banwan Tyrwa Tiar mataksni. Tetang kini kintin hin nagaliang jungi kaseng ngidam baham teng ngidam baham jur ki beri ki badai pej, nadu ki try homestay, nadu ki klik no sensyar, ki badan ni ke homestay hakut snong jongki, bapin pej perman lem, namar letse yo ke gejing temu jongki ngingim tip chilandet, namar ba kade gejing light lan ke Jylla ke jongi hi brakawai, ngis ngau shim khia, bakat nang mi ki por ni i ba hapo Sohra ru, ngim itu itau chu i ki dur jongi ni ki dekhar, letse kat sebaya bayang ke bangilak ni ong bagi turis. Dan rai nagalian jongi kaseng ke jing shim khia ke jongi ngeniai budin na kabor skapor kat bas ngila kabor ke barit bar haga ju kapor haga jing lai por ke jongi le se meniru kade ke jing sneu no sip i jongi tu ki dekhar bagi tahu kendu ngi nrai kata kla yo ya balan ne kathan jongi hi bro kawai te tang ni ni gentin ngasmau ba sa shisen hi ada paham jurru ya ki bor ki badai pej jong ka an ba pide ban shim khia ya uta Noor Islam u ba shong basa hang te hapo barapathar kaba uong ba udai unong West Bengal ngakali na u ba udan na em ya kaying la jong nu sawai na kalian ju uong tip tamo usupawan ba yangi kumbalai phongut tam sane sapo ke Jylla Meghalaya. Habatin pej bahaki ki shop ke shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.